snimku. Dober večer, lepo pozdravljeni, MTBC Live številka 34, z enim gostom iz Idrije, na pol že iz Ljubljane, z enim iz Umaga, zdaj doma po vsej Evropi. Nisem več bil doma. Ena tema, dokumentarec Worth It, in Leo je bil tudi akter filma Unleashed, Matica Carla, ki je doživel zdajle v ljubljanski dvorani Bežigrad, ki je tukaj za nami, svojo drugo premiero, ljubljansko premiero. Čestitam. Najprej nekaj vprašanj za Lea. Epizoda 18 je zunaj iz Francije. Kaj vidimo danes? Šta se gleda danes na PS, BMX? Čekaj, misliš kao sljedeća ili šta? Ne, u francuskoj epizodi, da. Znači, trebali smo ići, otišli smo u Pariz na kraju snimati tu epizodu u Francuskoj i trebali smo ići u Belgiju na MX Trails, koji su sakriveni, koje je Nico Ving prvi gradio, no zbog kiše je džem otkazao. Ludi Belgijanac. I prošetali smo se po tim trailima prije nego smo išli u Englesku, po kiši. 20 minuta nas je lik turao po trailovima, koji su ovakvi, koji su gapovi iznad 6 metara, i ja sam se usrao. I onda sam cijelo ime si vrtio sliku, joj, mi idemo u Belgiju, jebimo mi. I ništa, na kraju mi je žao da nismo išli, nije bilo vožnje jer to je tako u šumi zatvoreno. Druga opcija je bila da odemo kod Jonasa na jug Njemačke, ali je bilo jako puno vožnje od Engleske i prognoza je bila jako loša i bilo je veliki rizik. I ništa, znači doslovno u srijedu ili utorak sam dogovorio za četvrtak Pariz, jer tamo smo imali dečka drugo koji isto nešto postao za plus size BMX. I ok, nisu bili trailovi, izbjegli smo kišu jer se očekivalo se isto kiša u Parizu, u petak u 2. I mi smo onda zbog toga izašli ujutro u 8 i počeli se voziti u 8 ujutro i vozili se, nije bilo kiša na svu sreću, vozili smo se od 1 u noć. I cijela epizoda što se vidi iz Pariza je znači od 8 ujutro do 1 u noć snimljena. I drugi dan smo onda rekli imamo previše materijala, ne moramo ponovo. Išli smo u Sheptonville, što je 40 km južno od Pariza, i vozili 3 sata sandy jumps dirt sa Simonom Pedriksom. Ok, nestače nam i vremena i baterija na ovaj način. Pred vama je še z Jonasom potujeta, tudi Jonasa bomo videli, Slovenija in Hrvaška. Da. Še 2 epizodi. Da, danas smo počeli, snimili smo Pump Track, otvorenje u Ljubljani. Sad smo tu malo na premijeri bili. Sutra očekujemo i Dovšćinu koja je suha. Tržić definitivno subota, nedjelja je najradnije ili Maribor ili Tanko Ribnica. I žao mi je što nikad nećemo proći u Novoj Gorici, ali kiša. Da. Veliko, puno spotova i ostalo još u Europi. Uvijek smo ljudima govorili ne idemo po 2 spota u 4 dana jer je jako iscrpljujuće, treba i snimati i voziti. Ali dobro, ja sam znao na što dolazimo u Sloveniju i probali smo 4 staviti. 4 lokacije, 4 dana i vidjet ćemo što ćemo stići. 18 epizod, 19. teden sta na poti, od katerega maja? 5. maj, da. Znači 5 mjeseci, točno. Highs and lows, šta je bilo najgore, šta je bilo najbolje? Ne znam, UK sad mi prvo pada na pamet kao adventure, Češka imala super trailove. Prerano je za highs and lows, prerano. Još sam nemam pojma. In danes si se videl prvič na velikem platnu? Da, si. Kako je bilo to občutek? Puno jače nek što sam mislio, baš treba probati. Ne znam što pisati prvi put, tako da, ali je sik, hvala Matici za priliku, stvarno. Matic je gotovo zadovoljen s temi pohvalami. 2 premijeri sta za tabo, kako si zadovoljen z odzivi? V Idriji smo napolnili dvorano skoraj da, v Bežigrad malo manj. Ja, odziv se pozitivno sem presenečen, mislil sem, da bo menj, sploh v Idriji je bilo res polna dvorana. Tudi tukaj ni bilo toliko malo ljudi, tako da bom še s kakšnim filmom nastopil, tako da pozitivni odziv. Kdor se ni potrudil v Idriju ali za Bežigrad, kdaj bomo film videli na spletu? Film prije na splet oktobra, ne vem še točno datum, ampak oktobra bo viden za vse, ker niso prišli v kino, tako da. Se bomo potrudili, da boste najprej izvedeli na mtb.si. Ja. Sodelovanje z Leom, kako si ga vključil, v bistvu so freeride, downhillerske scene, vmes pa na koncu za kontrast, ali kako prerežeš na park, na freestyle? V bistvu z Leom so se spoznala par dni prej. Zdaj se mi je dober rider, sem rekel, da to bi bila dobra popestritev za film.
In pač tudi, ko smo prvič stopili pred kamero, se je izkazal kot res dober igralec, čeprav je rekel, da ne igra, tako da odličen igralec. Natural. Ja, I natural don't know what igralec. he's talking about. Tako da ja, dober se je odrezal, tudi mi smo se zelo zabavno, sicer nam je zelo nahajalo vreme. Lovili smo luknje brez dažja, imeli smo ful opreme za znest tam v Park Mostec. Smo se namatrali, ampak je ratalo odlično. V teh 15 minut si stlačil neke zgodbe, neke simbolike. Če te kdo vpraša, zakaj gre v tem filmu, kako mu v enem stavku lahko razložiš? Ja, čisto na kratko bi lahko rekel življenjske modrosti. Skozi vožnjo na dveh kolesih? Ja, ali pa probleme, ki jih imamo vsi, ki jih pač se jih rešiš s svojimi hobiji, ki jih moraš v bistvu ustrajati pri njih celo življenje, pa pač ostaneš srečen. Oziroma se ti problemi grejo stran. Hvala, Matic. Zdaj te bom nagnal, da odstopaš, sedaš Jonasu. Hvala. So we get the other member of Worth It on the seat. Jonas Drexler, straight from Germany, straight from France, actually. Hello. Straight from France. Yeah. How did you react where Leo invited you or explained you this idea to go on the tour with Worth It? Yeah, for me it was like the best thing ever in the first moment, like going around, bike riding, people, and I like filming, so the perfect combination. You're shooting a lot. Do you get any riding in all these dirt jump spots, trails? Sometimes, like usually. Not enough, huh? Yeah, I would say not enough. But I'm also not. He's got all the riding, huh? He's got all the riding, but I'm also not like this kind of a good rider as him. So it's often I come to jumps. Oh, Okay. I think I don't have the balls for that. Okay. So it's okay. I asked Leo about highs and lows, best and worst from the past 18 weeks. What would you choose? I would say the best, the people we meet, and the worst, the tiredness. Okay. Not enough coffee. Oh, I have a lot of coffee. But there is like, we need one day when you don't have to think about filming or what partner we're gonna put in. We just need days just to ride, and that happens really rarely. So yeah. Siguran sam da si sada umoran od svega toga, još imaš 2 tjedna snimanja, ali ideja za 2018, hoćeš ponoviti, napraviti još nešto veće, još nešto luđe? Da bar, ali za sada, pitaj me isto to za mjesec i pol. Ili ćeš ići na posao i oženiti se? To ne za sada. Neki ljudi žele da se vratim doma, da ne idem toliko po svijetu. Vidjet ćemo koliko će to izdržati i ne znam, vidjet ćemo koji su planovi. Stvarno, evo sad, ja još 2 tjedna ne znam što ću sad biti svojim životom. I to mi je baš okej. Pozdravlja nas Alex Remc, tata Remc. To je to. Pod pritiskom smo za bateriju i za vrijeme da nas izbace. Sljedeći film je tu 8. Matic priče za eno slikco, a greš v zadnji, naslednja vrsta za... Na kraju uvijek napravimo ovako. At the end of life we always give thumbs up for the photo. Alright. There goes Matic. Who's doing the photo? I'll do the Aha, screenshot you're doing after. the screenshot. Okay. Saša Nemanić, Kino Sloga, ja! Skoraj. Thank you, Dankeschön. Bitteschön. Thank you. Hvala. 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 In se vidimo še kdaj, ne? Ja, In počakajte še 2 epizodi Worth It, Slovenija, Hrvaška. In Svaka srijeda u 6. na MTBC kakšen dan poznaj. Aha, okay. In Matičev Unleashed online. Hvala, čao. Ćao. Bye. Whoop.